U Bogosloviji Svetog Petra Dabrobosanskog uspješno radi i pčelarska sekcija. Budući sveštenici ili vjeroučitelji posvećeni su radu u ovoj sekciji. Neki su usvojeno znanje donijeli i od kuće, a neki se tek upoznaju s ovim čudesnim i plemenitim bićima. Imamo više grupa zbog možda nedovoljnog broja odjela ili ne znam nija čega, ali u suštini to funkcioniše izuzetno uspješno. Neki imaju kod svojih domova imaju pčele, tako da imaju već neko određeno znanje, a neki opet stiču to znanje koje će im kasnije mnogo koristiti. U Starom Zavjetu nalazimo i lično ime pčela. Tako je proročica Devora imala ime koje u prevodu znači pčela. Zanimljiva je i biblijska priča o sudiji Samsonu, kada Filistejcima postavlja zagonetku. Od onoga koji jede izide jelo i od ljutoga izide slatko. Odgovor je bio šta je slađe od meda i šta je ljuće od lava. Pčela posebno ima jedno mjesto jer se pominje u psalmima i uopšte taj njen poredak unutra u košnici, njena organizacija koja je savršena, svi to koji malo se pokušali da bave pčelarstvom znaju, može da nam koristi da mi to u stvari, bilo bi idealno kad bi mi našem društvu mogli u parohiji, a i onda u globalnom smislu, kad bi mogli taj sistem organizacije da primjenimo na ovo društvo. Tako da mi u crkvi stalno se pozivamo na tu pčelu, na njenu vrijednoću, na njen rad, trud, na njeno poslušanje i uopšte taj poredak nam izuzetno mnogo koristi. Pčelinjak je mjesto gdje rado slobodno vrijeme provode bogoslovi Milenko i Stefan, učenici prvog razreda. Kući imam pčele, imam 8 košnica, sa svojim ocem sam radio. Imam jedno 3-4 godine već pčele. Ovdje kad sam došao, saznao sam od profesora Radana Mimića da imamo pčele. Prijavio sam se za tu sekciju, dobio sam svoje odijelo. Dok sam bio manji, moj djed je uzgajao pčele, on je sada prestao sa tim, ali dolaskom u Bogosloviju vidio sam da ima pčelarska sekcija i odlučio sam da ja to pokušam da probam kako to ide. Svi proizvodi od pčela imaju široku upotrebu u crkvi, ali i u domaćinstvima. Prisjetimo se da je slavska svijeća napravljena od sirovine proistekle iz laboratorija, bezvrijedna u odnosu na onu voštanu. Najukusnija jela u domaćinstvima od hljeba, pogača, pita ne nastaju bez da se tepsija u kojoj će se peći ne podmaže voskom. Nemalo je i slatkih jela kojima ukus poboljšava med. Znamo da je čisto, da ne škodi. Mi znamo svi da se vosak, prije naše stare bake su koristile umjesto ulja i masti, koristile su vosak kada su hljeb stavljale i sve ostalo. Koliko je zdrav, sama njegova blagotvorna djelatnost je izuzetno poželjna. Tako da mi naravno da preporučujemo te voštane svijeće i trebali bi svi da ih koriste. Bogoslovi se raduju širenju svoga pčelinjaka po uzoru na one u manastirima ili kod dobrih domaćina. Ja sam inače, kako sam preuzeo ovu sekciju već zadnje 3 godine pune i malo nešto više, dobili smo na poklon neke košnice, tada su bile Dadan Blatove, pa smo posle prešli na LR. Od tada ja u suštini se dosta vremena bavim izučavanjem uopšte pčelarstva, idem na sajmove, pogotovo beogradski, tamo njihov državni sajam, i izuzetno sam otvoren za svaki vid saradnje jer sam ja dosta toga naučio i stvarno imam želju i volju, a imamo tu i đake koji stalno pomažu, imamo prostora za mnogo veći kapacitet i za mnogo više posla. I imamo želju da naravno mnoge druge stvari mimo samo prinosa meda, na primjer proizvodnju matica, mliječi i svega ostalog što pčele mogu da daju. Znači, mi ćemo u narednom periodu potruditi se da povežemo se sa svim pčelarima i naravno ko se javi, spremni smo za svaku saradnju. U Novom Zavjetu se pčele ne pominju, ali imamo primjer Jovana Krstitelja koji se hranio medom divljih pčela. A Jovan imaše haljinu od kamilje dlake i kožni pojas oko svojih bedara. Hrana njegova bijehu, skakavci i divlji med. I Hristos je koristio med kao hranu kada se poslije vaskrsenja javio apostolima, a oni mu dadoše komad ribe pečene i meda u saću. Sve su ovo primjeri koji ukazuju da će pčelarstvo živjeti koliko i vrijedne radilice i njihovi staratelji pčelari.